naSamueli alele phansi ethempelini laseMakathe lapho bekunemlibhokisi lesivumelwano saNkulunkulu khona. Positioning ya Samuel. Jesus. Ngoba nawe ngumntwana uyadinga kuyolala ebukhoneni bukaNkulunkulu. Oh Jesus. Lana kuya categorizwa clearly kuthiwe bekalala phasi. Njalo na Eli makam orderisha ukuthi akayolala uthi hamba olala phasi. Lokhu bantu nasebakhula emamfundisi bafuna ukulala etulo embhedeni. Ngaphosa ngathi etulo bafuna ukulala embhedeni. Hallelujah. Mara Samuel iposition yakhe bekuthiwa ukuthi alale kubhazalwane phasi. Humbleness. Tobekuthotiswa. Into lesilimaza abantu bathi bembambile uNkulunkulu behamba naye abafuni ukuthoba baphakama isikhathi singakafiki. Amen. Qhubeka ulale phasi sowubona tivu. Glory to Jesus. Sowusebenza athi ngisho le ndaba egameni lika Jesu sowusebenza sowuhola kodwa uqhubeke nokuthobeka. Oh Jesus. Labanye bazola nokuthi masebenza nje. Woo! Umuzwa njasho athi ayisekho lento yokuthi umuntu wabhore kuye fridge. EA ngaleso sikhathi uyabona ukuthi liselude lahambo lokuthi ayosebenza umsebenzi wakhe la uNkulunkulu ampe wona usesendleleni mara sowuqalile ukontrola makwakhe ngalesikhathi abiza umakhelwane ukuthi buya sizokudla la kami. Jesus. Uyambuka nidlani ke namhlanje hayibo uphekile iSunday course ukubuza njani ukuthi sidlani kube kupheke wena iorder ithi awukwazi ukumema abangani bakho sengimlothenga kudla uyaqhubeka uthobeke bondliwa nguwe uthobeke. Hallelujah. Jesus. Awubali maphisi eyadura umshini. Hallelujah. Hayazi ema kungena lapha edrobheni uspende nethi 4,000 uphume netrolley empty. Uyaqhubeka uthobeke. Egameni lika Jesu. Ubone kwandumusa ngoba soyasebenza uthi uNkulunkulu akabonga. Omakhelwane sebayadla. Egameni lika Jesu. Hallelujah. Amen. Skis sis. Egameni lika Jesu. Just on a lighter note. And it's never personal. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Marake ku verse 4 sengiyasummarize amafundisi. Awufunda verse 4. Simakathe wabita Samueli. Wasabela wathi ngilapha. Verse 5. Wagijima waya kuEli. Wafika wathi sengikhona. Ngive ungibida. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Amen. Simakade ubita Eli ubiza Samuel uyosabela kuEli ngoba liBhayibheli likuvezile phela ukuthi vele uNkulunkulu bengasakhuluma live la uNkulunkulu belingasathiwa ekukhuleni kwakhe nje konke bekangalazi live la uNkulunkulu live lebekalazi la Eli makeva nje live yosabela kuEli. Amen. Makagijima aya kuEli uthi no akusima hamba olala phasi hamba yothobeka more God will talk. Yes. Uthi mamfundisi uthe umunye umfundisi makeva ukuthi kunezi prophet ukuthi uyabathathana wathi God will talk to me as well. Ngicela ukupha amanamba no don't worry. So mina amanamba. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Amen. Let us remain humbled. Mawufunda to summarize the long story sibe short. Lethi ke lelivu wafika uNkulunkulu kwesibili bamjikisa waya kuEli bamjikisa wathi bolala wafika kwesi3 mase seka clear ngemessage wathi khuluma inceke yakhe ilalele wamtshela lalela la uEli lo hlala kwakhe awuyive lento ukuthi inzima njani. Uyabona lo mfundisi wakho Eli